haleluya ngithanda kakhulu lelizwi amen bazalwane siyathola ngenhla la isikhathi esincane izosima labazalwane siyathola ngenhla la ukuthi uJesu ubethuma abafundi bakhe ukuthi bawushumayela izwi kaNkulunkulu siyathola ukuthi abafundi bathumeni bakhe kwakhe uthi bangaphathi izinto bazalwane eziphathekayo haleluya uthi abahambe nje benjalo amen ngokuba isebenzi silungele inkokhelo yaso haleluya bazalwane emva kwalokho bazalwane akusho konke ivesi ethandwa kakhulu ngenhla kwalo amen 33 elithi funani umbuso kaNkulunkulu kona konke lokho kuyonezezelwa kini haleluya bazalwane bese efika kuleli ke bazalwane ukuthi ningakhathazeki ngiyathanda bazalwane uma uJesu ekhuluma lamazwi amen ubazalwane njalo ethi ningakhathazeki haleluya bazalwane lamazwi awashiwo umuntu haleluya ukuthi ushiwa uNkulunkulu haleluya yonke into bazalwane eshiwa uNkulunkulu bazalwane kuyiyona haleluya noma isimo masibona engathi bazalwane sibiza ukuthi ukhathazeka amen kodwa uNkulunkulu methi ungakhathazeki yenza amen okushiwa izwi haleluya ngoba bazalwane ukuhola kwaNkulunkulu akunasoleka haleluya akunasoleka noma ngathiwa ungabona ulwazi phambi kwakho ungathi uNkulunkulu ukholela ku dead end haleluya bazalwane kodwa ukuhola kwaNkulunkulu akunasoleka ngoba labantwana bakaIsrael bemile phambi kolwazi babengazi izovuleka haleluya bazalwane kodwa uNkulunkulu abaholela kulo amen nawe angazi ukuthi umuphambi kwani haleluya bazalwane awazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani amen phela kubiza ukuthi wena haleluya uthembe yena ungakhathazeki haleluya bazalwane ungakhathazeki uma inkosi ithi singakhathazeki bazalwane ngoba ukukhathazeka bazalwane ngitholile ukuthi ukukhathazeka kuyakwazi ukuthi umzalwane kumehlise okholweni amen umzalwane ukukhathazeka bazalwane ngengomuso kuyamenza umzalwane bazalwane angakwazi ukubona haleluya izifiso zanamhlanje amen uNkulunkulu uthi ukwenzela into enkulu namhlanje amen wakunikeza ithuba ukuthi uzomkhonza haleluya bazalwane kodwa uthi lokho ukubone appreciate lokho amen bazalwane ngenxa yenkathazo amen eyasasa haleluya bazalwane inkathazo yasasa izobulala inani isibusiso sanamhlanje haleluya bazalwane lithi iBhayibheli bazalwane uJesu uthi uNkulunkulu bazalwane usipha isinkwa sethu semihlangemihla haleluya bazalwane uNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu namhlanje haleluya uNkulunkulu futhi nakusasa haleluya bazalwane lo uNkulunkulu okusindisile namhlanje sawuye futhi nakusasa amen asikwazi bazalwane ukusigaranta isimo sakusasa usobe sinjalo bazalwane kodwa siyakwazi ukugaranta uNkulunkulu haleluya bazalwane ukuthi uhlale emini haleluya njalo haleluya bazalwane ekwenzeka kwaIsrayeli balamba ngoba khona indlala haleluya kwase khona indlala uNkulunkulu wehlisa imana amen wehlisa imana thebe yehlisa imana batatazela bayikha haleluya bazalwane bayikha abanye bakha eningi amen abanye bakha encane haleluya bazalwane kodwa lisizwe bonke bayanele amen bazalwane le mana sithola ukuthi kokuphela usuku mesiyaphela nayo amen ukuthi ukhenga kanyani doesn't matter kodwa phela usuku liyaphela amen bazalwane ibazali kusiza uNkulunkulu ezinye zanele usuku haleluya bazalwane zanele usuku bazalwane usiyami yazi bazalwane uthi la amen ababutha eningi nababutha encane amen bonke banele haleluya bazalwane kuthi angithi bazalwane namhlanje amen uNkulunkulu bazalwane obe nawe ukhala uNkulunkulu futhi uzoba nawe usithokozile amen uNkulunkulu waye nawe bazalwane amen uhluleka haleluya uNkulunkulu waye nawe ubuthakathaka sawuyena lo uNkulunkulu bazalwane uzoba nawe kusasa usunamandla haleluya uNkulunkulu akaguquki bazalwane ningakhathazeki wona amazwi bazalwane lawa ngengomuso engizowazisa kunina namhlanje bazalwane angifunda appreciate usuku lulunye bazalwane appreciate isibusiso sosuku amen sanele usuku haleluya